ese imodoka ya mbere ihenze cyane ku isi ni iyihe? Ifite agaciro k'amafaranga angahe? Itunzwe nande? Birashoboka ko wagiye wibaza ibibazo bitandukanye nk'ibi ku byerekeranye n'imodoka ihenze cyane ku isi, uyitunze ndetse n'igiciro cyayo. Uyu munsi mu kiganiro all round naguteguriye icyegeranyo ku modoka 10 za mbere zihenze kuri iyi si. Ntujye kure, tugiye kubana mu kiganiro y'amafaranga. Bahaye ikaze. Ku mwanya wa 10 mu modoka za mbere zihenze ku isi turahasanga iyitwa Aspak Old, yakozwe n'uruganda Aspak rwashinzwe n'uwitwa Manasori Yoshida muri Osaka, ndavuga mu Buyapani. Iyi ni imwe mu modoka za mbere zirukanka kurenza izindi kuri iyi si. Iyi modoka ifite battery zikoresha umuriro w'amashanyarazi wo ku rwego rwo hejuru. Iyi modoka kandi bivugwa ko yakozwe inshuro 50 zonyine gusa. Si ibyo gusa, kubera ko iyi modoka ifite agahigo ko kugenda ku muvuduko wa kilometero 309 kugeza kuri kilometero 318 ku isaha. Si ibyo gusa kandi, iyi modoka ifite imbaraga zo kuba yagenda metero kuva kuri 0 kugera kuri 60 mu isegonda rimwe n'amakeresi 69. Ikindi kandi gitangaje kuri iyi modoka ni uko iyi ari imodoka ya mbere yiruka kuri iyi si. Yaciye agahigo yo kuba ariyo modoka ya mbere igenda ibirometero byinshi mu gihe gito. Agaciro k'iyi modoka Aspak Old ni $3,000,000 z'amadolari y'Amerika. Bitoroshye cyane kuba buri wese yayitunga. Tubishyize mu mafaranga y'amanyarwanda, ngira ngo urabyumva cyane ko bihenze cyane kuba wabona $3,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ube watunga iyi modoka. Ku mwanya wa 9 muri izi modoka zihenze cyane ku isi turahasanga iyitwa Koenigsegg CCX-R Trevita. Iyi ni imwe muri izi modoka zihenze cyane, ikaba itunzwe n'abantu bake barimo uwitwa Antique Boss, umwe mu babiliyoneri bahari kuri iyi si. Iyi modoka ifite umuvuduko wo hejuru nayo kubera ko ishobora kuba yagenda metero 124 mu masegonda 8 n'amakeresi 75 gusa. Ikindi kandi gitangaje kuri iyi modoka ni uko ipima toni 1.4 ugereranyije n'izindi modoka nka Ferrari cyangwa se Lamborghini. Iyi modoka ikaba ihagaze agaciro ka $1,800,000 by'idolari. Biyishyira ku mwanya wa 9 mu modoka zihenze cyane kuri iyi si, kandi zikaba zitunzwe n'abantu bake bitewe n'ukuntu zihenze cyane. Ku mwanya wa 8 muri izo modoka zihenze cyane ku isi turahasanga iyitwa Bugatti Divo. Iyi modoka ivuga ko yakozwe inshuro 40, bivuze ko hari imodoka 40 zo muri ubu bwoko. Gusa ikintu gitangaje ni uko hakozwe izo modoka 40 zagiye zigurishwa mbere y'uko zishyirwa ku isoko. Muri make, abahirwe bagiye bagura izo modoka zitari zagera ku isoko kubera ko zari nkeya kandi zishakwa n'abantu benshi. Bamwe mu bahirwe bivugwa ko batunze zimwe muri izi modoka harimo uwitwa Andrew Tate. Agaciro k'iyi modoka ni $5,700,000 by'idolari. Biyiha amahirwe yo kuza ku mwanya wa 8 mu modoka zihenze cyane kuri iyi si. Ku mwanya wa 7 muri izi modoka zihenze cyane ku isi turahasanga iyitwa Mbere XL.
Iyi modoka bivugwa ko yakozwe ari imwe n'imwe mu modoka zisa neza, ziteye neza kandi zihenze cyane. Iyi modoka ifite imyanya ibiri kandi kubera ukuntu ihenze cyane itunzwe n'umuntu umwe kuri iyi si. Amazina ye ni Mechatronic. Agaciro k'iyi modoka ni miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Biha amahirwe yo kuza ku mwanya wa 7 mu modoka zihenze cyane kuri iyi si. Ku mwanya wa 6 mu modoka zihenze cyane ku isi turahasanga yitwa Lamborghini Veneno. Iyi nayo ni imwe mu modoka zihenze cyane kandi zitunzwe n'abantu bake cyane. Bivugwa ko iyi modoka yabaye produced inshuro 9 gusa. Ikindi kandi iyi modoka ishobora kuba yagenda mayiro 221 mu isaha imwe gusa. Bamwe mu bahirwe bavuga ko bashobora kuba batunze mu bwoko bw'iyi modoka harimo uwitwa Antoine Dominique. Agaciro k'iyi modoka ni miliyoni 8,300 by'amadolari y'Amerika. Biha amahirwe yo kuza ku mwanya wa 6 mu modoka zihenze cyane ku isi. Ku mwanya wa 5 mu modoka zihenze cyane ku isi turahasanga yitwa Bugatti Central DS. Imodoka ya mbere yo muri ubu bwoko yabaye launched 1991. Bivugwa ko kandi hari imodoka 10 zonyine zo muri ubu bwoko. Iyi modoka ifite ubushobozi bwo kugenda mayiro 236 mu isaha imwe gusa. Bamwe mu bahirwe bivugwa ko batunze zimwe muri izi modoka harimo igihangange mu mukino w'amaguru Cristiano Ronaldo. Agaciro k'iyi modoka ni miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Iyi modoka kandi ikaba yarakorewe mu Bufaransa. Iki giciro cyo hejuru iyi modoka ifite gituma igira amahirwe yo kuza ku mwanya wa 5 mu modoka zihenze cyane ku isi. Ku mwanya wa 4 turahasanga imodoka yitwa Rolls Royce Swiftair. Iyi ni imodoka yakozwe ari imwe, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 13,200 z'amadolari y'Amerika. Iyi modoka uretse kuba isa neza inagaragara neza, ifite moteri ifite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Ikindi gitangaje kuri iyi modoka kandi yakozwe ari imwe, ikaba itunzwe n'umwana w'umuherwe witwa mukugira. Papa we akaba yitwa Samri, umukiriya wo muri Hong Kong. Bitewe n'igiciro cyo hejuru imodoka ifite ndetse no kuba yarakozwe ari imwe, ikaba itunze n'umuntu umwe gusa kuri iyi si, biha amahirwe yo kuza ku mwanya wa 4 mu modoka zihenze cyane kuri iyi si. Ku mwanya wa 3 mu modoka zihenze cyane ku isi turahasanga yitwa Pagan Zonda HP Barchetta. Izi modoka zakozwe ari 3. Kugira ngo imodoka imwe yuzuye byagiye bitwara imyaka 3. Agaciro k'iyi modoka ni miliyoni 18,900 by'amadolari y'Amerika. Ikintu gitangaje ni uko bamwe mu bantu batunze muri izi modoka batazwi. Iyi modoka bitewe n'igiciro cyo hejuru ifite, biha amahirwe yo kuza ku mwanya wa 3 mu modoka zihenze cyane ku isi. Ku mwanya wa 2 mu modoka zihenze cyane ku isi turasanga yitwa Bugatti Noir. Iyi modoka yakozwe ari imwe,
gusa kugeza na n'ubu ntiharamenyekana umuntu yitunze, kuko nk'ibisanzwe nta burenganzira bw'umukiriya amakuru ye kugirwa ibanga. Iyi modoka yakozwe n'uruganda rwa Bugatti. Ikintu gitangaje kuri iyi modoka ikozwe muri gold, zahabu. Iyi modoka ifite agaciro ka $18,100,000 by'amadolari y'Amerika. Biyiha amahirwe yo kuza ku mwanya wa kabiri mu modoka zihenze cyane kuri iyi si. Ku mwanya wa mbere mu modoka zihenze cyane kuri iyi si turahasanga iyitwa Rolls Royce Sportail. Imodoka ihenze cyane kurenza izindi kuri iyi si. Izi modoka zakozwe ari eshatu kandi zitunzwe n'ababiliyoneri gusa, kubera igiciro cyo hejuru idaha amahirwe buri wese yo kuba yayitunga. Bimwe mu bihuha bivuga nuko imwe muri izi modoka eshatu zakozwe ishobora kuba itunzwe na bamwe mu byamamare mu muziki, Jazz ndetse na Beyonce. Iyi niyo modoka ihenze cyane yigeze ikorwa, kuko kuva yakorwa nta yindi modoka iraza ngo iyihige mu kugira igiciro cyo hejuru. Mbese muri make wavuga ko ariyo mwami mu guhenda mu modoka zihenze cyane kuri iyi si. Agaciro k'iyi modoka ni $28,000,000 z'amadolari y'Amerika. Biha amahirwe yo kuza ku mwanya wa mbere mu modoka zihenze cyane kuri iyi si. Ngahe nguko imodoka 10 zihenze cyane kuri iyi si zihagarariye nitwa Rolls Royce Sportail. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Njye twabanye nitwa Mufarme. Ikiganiro ni all around. Ufite igitekerezo cy'icyo twazakoraho mu kiganiro cy'ubutaha, wakandika muri comment section. Ndabashimiye.